Bana tushobora ahanshongeza siba makuru erizuba twareba akakiko ka electoral commission karukwereza judgment a petitions ezabestimwe zimwe iyo kubanza yari yasekubo arukuritana na Rwashande ndijo yege ya Masias Warukaga tekoma yaba habiro bana sebona ko judgment nayo bagereza Rwashande barukugira ngo epapre bya inene bimara then we Masias Warukaga barukugira ngo teba kumara katurebe mpangu zonorato preda utwine rya kazoba tutere mutoki nikimanyisa ki judgment eji akaciko ka electoral commission ikakorera izoba yebaro mutebekansa abariyomba tureba mwasiba kurunji amazina nirakana banyeta muhangu zonorato kandi ndoro yanishitamarwe bukonda now hakinto cyabaheri izoba ninge shituriyo turebe kiriyo nkigenda omisho bwiro bw'akaruru kariyo kagendo misho ninjira nekintu kikwetaga kugarukwa tukakora review omumateka gakutegeka ebyo bwegese abo kubakoko banoreba atinja kutandikira cya Warukaga itekande gamba ngo oboine senior ya mukaga ningo bwegese obukwenda kwingana obukwingana nayo kandi nabwo kwingana nayo busheme kubamburwa mu institutional kube ino bushoborozo kwereza eje baraha ninyishko mwaka nkogwa kinana na mwenda hakashohori itekeri yabendi ikirezo muntu ariko batashomera sine ya mukaga ninge yakana kuzo mu university akakoreza bakweta ngo no mature entry ninga mature exams ezikumuqualifyingisa kuzo mu university akashoma course yone yaro kwenda oyihire mweze zine nka medicine law na nebindi now itekeri yorkandi ikiriza ngo muntu waheza akora mature entry ogendere kimoza university shome digure yo kwendo ijo koro mu government aho nho Warukaga na wagendire mu university ya IU akakora mature entry eiba kujango waheza kujikoro shome kuba nozo mu university within a period of 2 years eliyo nkwiteka rugamba kandi kiyakoze nangwa nitekeri erukutegeka UNEB ndugamba ngo wamare myaka 3 hereze senior ya mukaga to ikirizibwe ko yongerayo osheme kubanza wagarakayo konkeriyo bakarugurusya misho abako jangu UNEB eino bushoborozi obukwemalira now hata hitugambira Masias Warukaga ariyo mu university na shoma degree arukurigira kipapure yabe yagize ece bamuhiri mwana hataho nico cyo kurra ngo efiretiye bagwetyo hatu wabinga kozere machuwa entry okaturetera ine diploma konketine cyo kugitandikira ngone ya military strategic studies wambuza P7 okambuza senior yakana okambuza nebindi omusana agoje janinga na jat katubetu warga eki nshindeta kibuzo cyanje nikireka hi ababe bakozere machuwa entry because what disqualifying Warukaga ngwe papre bya inete bukumara hatabaye bagendireho nabo bona abariyomba tureba ningira ngo ece kintu buriyo mwasheme kucetegereza ngo abo kuba buriyo mwe naza kwikwaho abo kuba binji tukashoma torubato hati ngakibiri sinjiro korebero mwana na ece yininga ahageti ya UNEB no yuzuko butuba twagambira program eji nkakugira ngo hati omuntu akora senior 4 ariyo myaka 12 13 14 azo msini ya katano ne ya mukaga atakaringize myaka 20 nyonyushwa ndukora senior 4 nkanye ne myaka 17 ndukora senior ya mukaga nkanye ne myaka 22 abiri hata aho nkinyoreka ngo itwa bashomere torubato eshayo nambaza kuba victimizing mbaza kugira ngo byawe bukakura ninga ngo mu UNEB torumu kandi na wareta eyitweta ngo ni harho ekitabo kibabe bakora areje bakutamwe bishano bageta album students album amashomero zikazuru hona shuwaro karot ono gutokorot josho no bwara yagomokire hona inaka kwate nogo honorato twinakire kace turiyo mahura geta genshon reka tuze ahar verdict yo bagereza hati in case because ntubura almost no kwezi twachika bike biri 15 bituraterera mu akaruru kwezi ko kubanza actually niko kwezi kumwe konga ogo bagira gwe papara byeti bikire kana jagu bikire apiro okay ko kureba mu constitution akacweka kana na 2 nkagira ngo enshonga zona zagibwa mwakacika katine man ga koti kacwa mwebe kacwa mu
nozo mu high court orukora either judicial review ningo kora direct petition hato muri yechi electoral commission estamene nka tribunal nahabwo echo warabiro mukachweka akana nabira ka constitution na bapiringo mu high court kuba niyo yashazamwe cyaragamu ninga kutuhereza either ka holding kajetu mugaruke mukagaba mu stana no murofa abamwe politicians babire ba stana baba barofa naba yakudestabilize ingiro tache basanagaruka mwishaza kuronda karuru nahabwe cya kutahangwane warabaho ningo ndijarabaho iwe sente no bwiro bwabotiremu nebitekateko burunje bwabogerezeho kuza kukorra abantu bawe obutachi byachivinga nabwe cyo ntushaba nyoni nyenda kushaba hata nkaroya nkomutezi wa karuru kandi nkomunyihangeri owo kubanza nishaba president Museveni ninshaba mama Geneti or minister webyo bwegese ece kintu cyuruho ncubaho mbwire bwanyu hazankiza kusigaho president imbi ahabo kuba abana bituntu batwa batahitembagaro niwe jo shato ine degree y'inkumanye y'washomere Bishop Stewart nchakenoza kwesimba mbagira ngo Bishop Stewart ninyihakana ngo bwiro no hurangu Bishop Stewart eketa kuhereza degree ngo ninga sini ya mukaga hiwajikorire ngo ishomereryo aangu tukuricengaje nahabwecho ejine kintu kibi ekintu cyuru suicide nikimara mu abaziramani kandi omuzungu najyango it disheartens nchumtum. Goyar Brida umwami Mhanguzi Honorato yanageze kutera mutoki umushongeza asibanzira baraba mu makuru erizoba hagati y'akaciko ka Electoral Commission kanyuma kohereza mu esharamu yako ha petition zitari zimwe na zimwe ndi Joshua Natujuka mureke mbagarure wa Martin Nebye na Diana Kwakonde.